نشأت زازا اندام پولیت بیرویا پدا کسی و اندام کنگره چهارم یا انا کسی جتر به سپیل گلمنه که نشأت به خیراتی بری هر تشتی خازم بزانم کنگره چهارمین یا انا کسی بداوی هات یا نه دەست پێکێ دەسڵاو و ڕێز بۆتە و هەمی تەماشەوانیان ڕوودا و بێگومان ئەو کۆنگرەوش هەر کەسێکی لە دیار بوو پاشی دەقیانیا گۆ سەرکردایەتی ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد داخیاکردن ناف خەلکێ گول کۆنگردا حاضر بوو گوت ئەم vê کۆنگرەهاناکێ بە ئەرینی dikin و ئەو کۆنگرەهاناکێ jî hemî endamên کۆنگر bi çepkekî xurt dane qebûlkirin gotin em jî erê dikin û paşî wê re gotî xelkê me belav bû netîca wa kiryarên ku hûn tev jî dizanin bo asayîşa bi ser peyedê ve got nehêştiya zîhêjê ewlehiyên me got ser peyedê ve nehêştin ku ew kongir li dar kin li ser wê jî bi rastî jî ev daqiyaniya ku aniha we anî ziman gelek muxalatatan siyasî têde hatine gelek muxalatatan rêxistinî nav de hatine û ev tiştêhanakê timam jî em dikarin pêk ve şirove bikin her tiştekî ku bi rastî bo xelkê me zelal bibe de xelkê me jî di rehet pêş ve meselehanekî Aha yani کنگره چهارم چی بوده شپیل آزادی کردستانی که پا اندام انا کسیه دبیجه یعنی نمشروع سبب چیه که نشد داخوازین وان هبون داخوازین وان گرینگ بون جی کنگره را پیشکش کرده بون لی داخوازین وان پیک نهاتن و نهاتیه گوتو بیش کرن کێک دل بخۆین تێبیرامە داویەمها شەشا دەستپێکەمە هەفتا پارتیên siyasî êgo di Encûmena Niştîmanî Kurd de hemî pêkve li Kurdistana Iraqê li hewlêra paytext pêkve rûniştin û ev tiştên ku îroj gerek di nava konger de hatibane gengeşekirin ew tefahumatê hanakê hemî pevre gengeşekirin û li ser wanakê ew tefahumatê hanakê kirin û ew tefahumat bûne bêngeh ji bo gotî li ser konger erd bibe û de her kesekî jî nerînê xwe têde bibe lê mixabin wekî wedît konger nehat çîkirin bo wê jî ew tiştên ku hatiye ya jî ew tefahumatên ku hatine levkirin ew bûne terhîlî we gotî encûmena dî bûn ya got çê bibe aniha yek jê tiştê meselan evê partiya ku hatiye destnîşan kiriye yek jê ew didê xuyakirin wekî înû ev encûmena hanakê çê bûye ne rast e ew newle ye ew şandên gotên xwestin ku îro roj heta encûmen laşê wê nake hemamî bi tevamî we gotî temam bibe encûmen ji sê pêk hatiyan pêk tê yek jê partiyên siyasî ne di do jê jinin sisên hevrêsên xortan e û kesayetiyên serbixwe ne bîmane ev hemî laşên her çar laşê hanakê encûmenê ne ji wan e pêncû û yek ji wan e jin û serbixwe û hevrêzên xorta ye çil û neh partî ne li ser wê nakê aniha îro roj gerek di hundirê konger de em hatibane meselan ew kesayetiyên serbixwe ew ê xwe bi hilbijêrin ne partî wê dengê xwe di nava nake di nav xwe de wê hilbijartina çê bikin û kandîdê xwe wê bi dest nîşan bikin da bibin endamê encûmena giştî her wiha xort jî bûye eynî wî şêwayê hanake û jin jî wî şêwayê hanake piştî ew tiştê hanake ew hilbijartinê hanake bûn partiyên siyasî her yekê ji hêla xwe de wê di kesayetiyê xwe destnîşan bike da di hundirê Encûmena Niştîmanî Kurd li ser vê nakê timamî encûmena giştî çê dibe ew encûmena giştî ew wesaetên siyasî tuzka hundir wî ya jî gotî bernameyên siyasî Encûmena Niştîmanî Kurd wê hemîkê nîqaş bike gengeşê li ser wê qasê bike tiştê ku dikarê we gotî guhartina têde çê bike wê çê bike tiştê ku munasib bê bo vê encûmena hanakê wê we gotî wergirê ewaya jî hemî wê bin kaxezên bingehîn ji bo Encûmena Niştîmanî Kurd pêşerojê serkar û xebatê bike ne wekî ku îro roj wê daqiyaniya hanakê dihatiye we ke enû ew wesaetê hanakê bi wî şêwayê ku aniha îro ew tefahumatên jor bi jor hatine kirin enû erê bûne û derbas bûne ne ew ye ne rast e باشه مثلا یکیش داخوازه وان او بوده که مسئله شفافیت مالی یا پران یعنی وره گوتو بیش کرن و هر کسی آگادار به انا کسی چی قاس دستینه چی قاس مصرف که پره کدا دو چن چاواده به افهاتا گوتو بیش کرن em hemî pêk ve wên wê meselehanakê dixwazin û ew komîtan ku were destnîşankirin bîmane komîte diraviye ya jiya maliye wî re şêwayê hanakê di hundirê meclisê de we gotî destnîşan dibe ew komîte hanakê dikarê meselên malîn deynê pêşiya hemî kesayetiyên ku îro roj bibin endam dibe meclisa hanakê de ne wekî kek siyamend mixabin kek dara yanî kekê siyamend ئێمە وەکی پارتی دیموکراتی کوردستان gelek tiştên got nava navaroka wê daqiyanî dihatine bo me ne taybet êrîş li ser me wekî partî demokratî lê em xwe dibêjin em kanîkin her kesekî we gotiya jê dibe xwe lê paş wê re kevirê xwe tavêjine lê em tevî wê jî tehemûl dikin vê meselehanakê
نبوي شوي هناك كك اها سیامند برپرسه و پارتیا هانا که لحوال خود مینه خودی يعني لوانا که دمینه حیری گوسی اندام خود دست نشان بکد و انجمن هذا آنها ایرو روش او بشوائن ديمقراطي دشتغلي باشا اگر مثلا ديمقراطية امجي و حز دکن گوبراستی ديمقراطية جدي وكي پدا کسی رولا خود هندره و انجمن هانا که ده مخوخستیه وكي هر کسکی مخوخستیه پرگو اف همین پارتیان سیاسی السرمه و درباس ببنو ما خواش همی کاجی که امتر کریه تبی نه اوه حجم پارتی دموکراتی کردستانی سوریه هر کسک زانه ایرو پارتی سیوانا سرکه گود هندره و انجمن هانا که ده پارتی ایرو روش تمثیل اوه ناکه وکی تمثیل سیامان ده ایگو دو حوالی وید هندره کردستان سوریه ده پننه اها لسر بیجی دوی هنگی وجدانی دوی مسئله هانا که ده هبی تشتكي دن پیرو نافخه يعني نظام داخلي تو گوهرتن تیدا چی بون یا نه و هاتا اری کرن نه هاتا اری کرن بيجومان تشتن تفاهمات دسبيك دا أويا حمي تفاهمات تنلي هنا برا أري إنجمنا نشتي إنجمنا قشتي هاگر هاتو تشيبو پشتي أب كسايت يانا كهل بجارتني خو خلاص بكن ببن اندان دندري إنجمنا قشتي دا و پارتين جي كسايتي خدس نشان بكن و أو توس كهندروين وكي نظام داخلي تدس نشان کرن و گفتو گل سر چيب بي تشتي گمرود كار بي و گوتي نوجن بكي و نوجن بكي لي أصدقارن ببيجن بري جو همی کار دیار بود اندام سرکردایت یاوه که دستای سروکاتی انجمنان اجتماعی کرد 5 کس برای دارن آنها نبوی رنگی تفاهمات کو هنل سروینا که دبیجن برای 5 زائد 2 زائد 1 بن گوتنه کی دیجی های دبیجن برای 6 زائد 2 زائد 1 بن بمعنى 6 پارتی بن دو یک جه سر بخوابه یک جه جن به آدیشی پیکاتا ازیدی به فبالتالي اوه همی و گوتی گریدای پیشروجی و هیتوشتکی و گوتی خلاص نبوه تنه ما کنگر بارینی کریه او کنگر هانا که و کار و بار پا بردوام بکه ده حتا بکه پوناقا و وقا وساقی هانا که تصدیق بکه و سروینا که کاری خبره غبه كاك نشأت يعني سبب چیه کو رد کرنا راپورتا مالی ورا تبحث کرکو او شفافیت هبه سبب چیه کنگره دا نخواستن يعني جهاتی رد کرن کو راپورتا مالی ورا مناقشه کرن گوتو بیش کرن کنگر بگشتی تو مناقشه تیده چین اینترنت شو نشد زازا اندام پولیت بیرو هات باش دبیسی که اک نشد دنگی من دیساچ اینترنت نشد زازا ج تربسپی لقلمنا دبکو کارا بچوبه یعنی جی اینترنت نماوش بروی که جار جار تشتی بیرنگی چیز بن که اک نشد چوی هاتی تدیسا بخیر هاتی من حس کرد بزانم چما نهیشتنه يعني جهاتي رد کرن که راپورت مالی کنگره دا ورا گوتو بیش کرن كيك ترى أفين نراسته يعني تشتك نهات يجنجش كرن هتا رابورا مالي ورا يجنجش ايوه تشكري تبي كونغرا افشا كونغرا يعني كاك نشا معقولة كونغرا با تبي تشتك تدا نهات يجوتو بیش کرن افشا كونغرا وتشتك نهات تدا نهات با گوتو بیش کرن گرگ هر تشت كونغرا دا ورا گوتو بیش کرن كونغر كتاري بو كاكتارا بو هر كسكي زلال بي كونغر بيوست بو گو ساعت ده صبحي الدار كبيل هولا زانا خلق ما چونه هولا زانا اسايشا بسر پیده و ریگر بول پیشیاوی ناکن نهشتن گو خلق درواس بو ام دکار بن و خلق هانا که احتواء بکن ما وكي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ما هولا خب و خلق هانا که فکر ما ترتیبک لوی هولا هانا که کر ما جهه کنگر ما حسکر و گوتی جوار بکشن هولا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا دا عمل ور کاروباری خو بکن هر وها بر واجی وینا که هندره انجمنان اجتماعی کرد پارتین سیاسی بسر انجمنی بگشتی حمی جواتا کل هندره انجمنان اجتماعی کرد بالتوازي وقت خلق الهولا بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا بو هاشي وقت جواتا خو خلاص کرن هاتن گول ناف کنگرا گنگشی بکن ببیجن کا او گوتی ام چت کارن بکن دو مسئله هنا که ده اسایش بو ریگر لپیشیاوی نا که درباسی هوله بو گوتن ام قبول کن دو خلق حمید درکبه بو ایجی وکی بریار دا مرو تدارک بکوی مسئله هنا که نه هر جاره که دیسه کنگر دار کتول دار نکد لوير شيء ورشيبو انه هذا هوالن قول ور حاضر حمي وين كونغر بارينيد كن قوتن بلي
ون دخولين نگو اف کسایتی هناك کاروباری خو بردوام بکن صبای واشاندين و کمیتین گوتین خواستن چه بکن پیش روجه و اف وثائقی هناك حمیکا تصدیق کن حمیکا گوتن اری لسروی ترحیل بونا حمیکشتی هناك زیدای و نهشت نببه آسایش نهشتی گو کنگر بری بهاری يعني انها كونغرا تبيت سري مدى زلال ببافتشتا كاك نشد كونغرا كاروبارين خواكريون نا وكا كونغرا بگشت وکی کنگر نکریه لتنی اره چكريا کریه شانده چه بونه اه تنی کنگر گوتن اره تخویل دانه او کسایتین سر بخوا وید نافقاده هل بجارتنا چیکن مهم. جن وید نافقاده هل بجارتنا چیکن مهم. خورت وید نافقاده هل بجارتنا چیکن پارتی جی خلق پای دست نشان کن جوی افتشتی هانا که وقتی گو حمی هاتن خلاص بون دچن انجمنان اجتماعی آگشتی چید به هی عام اها چید به او هی آهات وقتی گو رو نشت و وثائق کنگر ایگو على اساس خودی گراویه گرکت کنگر ده هاتبانه گنگشه کرن حمی ور اینا گنگشه کرن مهم. لسر و تشتگو مناقشت به تشتگو لسر اتفاق به تشتگو زلال ده بنه بنگه جبو کارو باره پیش روش اها باشا تشتكي دن اوي كل درفة دمينن لا اوروبا يعني الولايات الروجافا يعني درفة كردستان دمينن رو شوان دبات شه او دكارن ممثلین من يعني پارتی او هر دكارن ممثلن اوكي شغيني ممثل نونارين وان او دكارن خوا جبو سروكاتيا انجمن بكن بربجير كانديد او دمینیل سر اتفاقا ضمنی گو ایرو روش او هی آهای بگشتی چه ببید و ده گنگشه چه بید سر ویناکی که قبول دبی یا نا لی رأیکی هیا دبی جن ایرو روش کارو خبات سر عرده گرک نونر انجمنه یا جیو بوتی سر کردایتین انجمنه ده ناف خلقی خود بن سر خاکا خود ده ناف وادا کارو باری خود بکنش در بی ویناکی مما ممثلیات مل در بهانه الفرسانه عراقی هنه هر وحال اوروبا هیا هر وحال ترکیه هیا فبالتالي او کسایتین سر بخوایاجی او کسی گو ایر روشت قدیرول او دکاری و گوتی خدمتا به خلق و خاکا هانا که بکت کارد هندروی و انجمن هادا جهه خو ببینی و هر وها قباتا کل در بکه لی تشتی گو گریدای به هندر و اوایا گریدای به هندر و خلق هندر قال لك سباس مالت آفا نشأت زازا اندام بوليك برويا بدا كسي تربس بي لقلبه